Zdravo svima! Danas radimo call prank i sada ćemo da zovemo pizzeriju Golub i da naručimo... Sad ćemo da vidimo, ne znam, gdje nas put vodi. 4, 2... Naručimo neki Big Mac, neki shake, pomfrit. Pileći gulaš biti, da vidim. Pizzerija Golub, izvolite. Dobar dan, je to pizzerija Golub. Jeste? Kako se zove, Big Mac imate li? Big Mac. Da. Ovo je pizzerija Golub. A pizzerija Golub, a joj, da, ja treba pizzu da uzmem. Imate capriccioso? Mogu te da me pozovete kolegi od Zemana? Pa da, ali ja sam bliži tamo. Jeste, 2616 Dobro? 919. Dobro. Čekaj, što se ovdje batam? Nemam pojma, brate, kao, da fuck. Hoćemo dalje. Ispali da ga, hoćemo. Sad ću da pričam. Da. Treba se kažeš, a ja te naručim pizzu, daj se mi jednu palačinku, a roke plazma, pa naravno. Neka je bila pretarana. Aj nađi nešto, sad ću da zove. Da. Pizzerija dalje, idemo, pizzerija. Idemo dalje, pizzerija, ja ću, pizzerija 13, Čačak. Iz Čačka. Mi smo u Zemunu, ljudi. Može. Yes. Ja čekam da zoveš kao da. Da. Alo bre, koja se to pizzerija ne javlja, brate, what the fuck? Dobar dan. Ja bih da naručim Big Mac. A vi ste, čekajte. A, pizzerija. Ja bih da naručim jednu palačinku. Euroclient Plaza, da. Nemam samo patike, ako napište još nešto stvarno... Aha, dajte li mi svinjski gulaš? Kaže ovaj mene zajebava. Nastavljamo. Pizzerija Atos, Novi Beograd. Atos pizzerija, tako? Jeste, Može jedna pizza? S koje sve imate? imamo 23 vrste. Ujebate. Možete da napravite? Možete da napravite? Da napravim? Da. Znači imamo capriccioso, ono obično capriccioso. Dobro. Izgleda. Imamo isto samo iz uvija, same pečurak i imamo nešto sa kulenom, kajmakom i pečeronima, to je srbijana. Mačata s našom. Da? Znači detela, sir, šunka, pečurke, kulen, slanina, jaje i maslene. Dobro. Imate kvantro karne, 4 vrste mesa, znači šunka, kulen, pršuta, slanina. Imate kvantro formađe, 4 vrste sira, znači gorgonzola, mozzarella, kaškavalj i parmezan. Imate specија našu, ima šunka, kulen, pršuta, pečurke. Zatim imate rastoriju, kao je mozzarella, pršuta, jaje, maslina, oregano, rukola, to je rukola. Ne znam kako želite. Tek, koja je bila prva ona? Prva, to smo je capricciosa, je to? Da, hvala. Jadno, brate, nabrajam cijel dan, brate. Ali nije nabrajam sve što se kliknuo. Gdje nije? Jesi lud? Pizzerija Oro, približi se vama. Stavimo pizzeriju Oro. Klikite. Kličkite. Gdje se nazvani? Nemam pojma. Sad ću vidjeti. Tipa Novi Beograd, tako nešto. Jesi. Pizzerija Ora. Dobar dan. Dobar dan. Je to pizzerija Oro? Da. Ja bi jedan Big Mac s milkshakeom od jagode. Može? Big Mac sa milkshakeom od jagode. Zašto mene kažnjavaš, Bože? Zašto? I nakon odvratnih stvari koje su zadesile ovu prostoriju nakon Pizzerija Aleksandra... Riva. Pizzerija Riva. Arriva izvolite. Čuti bre, gdje ti je? Dobar dan. Kako se... To pizzerija Riva, jeste. Da, halo. Da, izvolite.
Capricciosa. Dobro. Ima veličine određene ili... Imate onu porodičnu najveću, imate standardnu, imate malu. Dobro, mala, a ima li Coca-Cola? Kako? Coca-Cola. Ima. A ima dijetalna? Dijetalna. Halo, dijetalna Coca-Cola. Ima zero Coca-Cola samo. Pepsi? Kako? Pepsi, imate li Pepsi? Ne. Kako nema Pepsi? A ti si idiot, majke mi. Pizzerija, sad ću ih vam pitati kako se tačno zovu. Savo. Uglavnom, u pitanju je Novi Sad. Klikni to, Cold Bugnenci. Jel? Pitaj kako se zovu obavezno. Pa reći meni. Ne. Telekom Srbija. Besplatno obaveštenje. Da znaš, ja tebi i oni meni i mi vema. Idemo dalje, stani. Pronto. Kući broj. Da, ona prošla nije uspjela. Možeš misliti. 3, 9, 6. Ne znam da li je zabranjeno govoriti broj. Ja obri za sve. 7-2. 2, 6, 1. 6-1. Sad ću ukućati to. Pizzerija Pronto. Samo ime govori, brate. Treba je oprati, brate. Znači ono, Pronto je zovite. Dobar dan. Dobar. Ja bi jedan Big Mac. Big Mac. Da. Nemate? Ja se izvinjam, pa je to pizzerija već? Pizzerija Pronto. Da. Ništa, dajte mi picu. Koja vam je najskuplja pizza, no? Najskuplja vam je Pronto. Pronto, a? Šta ima tu sve? Tu imate alkopelatke, štavalj, šunka, puna, pršuta, petutke, jajka i... Odlično. Koliko para je ona? Pa zavisi koju hoćete. Ma najveću. Najveću. Ma da. 1250 dinara. Može, i sami kažete, jel imate bubašvabe možda tamo po šporetima? Ne. Odlično. Dajte mi 2 jedne veš pečene da budu s kačkavaljem duplo prekrivene i hlebom mi malo namazan od ozgo, može masti, nije bitno. Hvala. Pa nemoj da prekineš, ja ne treba da vidiš reakciju. Neću da vidim reakciju. Neću. Da, pizzerija Kaktus, Novi Beograd. New Belgrade. Klip. Što je to glupo slušati? Jebote, ne znam šta da kažem. Imam 12 minuta. Čekaj, čuti? Kako se zovete? Pizzerija Kaktus? Da, izvolite. Samo sekund, da sjetim šta sam teo. Polako. Jao, bože. Jao, ne sad se nesim. Ovo je nekako Jao, šta se imate od pizza? za pitu. Da. Imamo capriccioso, imamo napolitano, specijale, burger, klasika, pasta stagioni, pasta formaggio, margarito, kaktus. Jao, sad si sve objasnila. Čekaj, kaktus, šta ima sve od... Šta kaktus sve ima? Kaktus, da. Da. Onda ima feferone, pakiće, biftek, kačpalaj, naravno, masene, dan, Zvuči dobro. Aj ti nastavi, aj tebi da. Ajde. dobro. Meksikanac, pasta šeća, vegetariana, pasta formaggio, pasta stagioni, margarita, pomni, marinara, capricciosa, javo. Polako. Dobro, tropika, Vesuvio, specijali, napolitano. Napolitano, Italija. Šta ima u Napolitanu? U napolitanima mi ide puna. Ona može da bude posna i njema. Posna imam jedno 150 kila, pa ako može posna. Posna napolitana. Tako je. To mi recite koji biste na većinu želali. Do najveću. Porodično. Ma joj, Nema pojma. umrla porodica. Imamo 28, 32 i 50. Pa nije smiješno, gospodice. Dobro. I vidio sam na sajtu piše da dostavljate i besplatne kurve uz to.
Ne. Kako ne? Kako ne? Šalim se, lepotice. Dobro. Može broj? Da li želite još nešto? To bi bilo to. A možete samo mi kažete da većinu pizza koju biste želeli? Kako? Da većinu, pa 28, 32 ili 50? 63. Ujebao se život. Da, pizzerija Garibaldi, Novi Sad. O, Garibaldi. Ja. Pizzerija Garibaldi. Bože, šta sam teo? Milutine, nemoj. Ja? Milutine. Milutine si ti? No. Je prekino vezu. Ti se sviđa? Pedofil. Kakva slika. Prekine vezu, ono kao na kraju bole gubo, brate. Kao u se, znaš. Čak neko strašno, brate. Ja bi, ali ne mogu What the raditi. fuck, ono. Ja bi, ali ne mogu raditi.